megalayapost.news. Kajungnya kena dahlor kajung syak khang berjung syak pentut ki kali Meghalaya hajula Assam kelanang jur hakabaka all kasi Meghalaya Tourist and Taxi Association kalashim ya kasian jam menkang nanti ki kali ki badan yo registration number jong kajula Assam bandrung syasor Shillong ya ki kali Assam labat dot pensangi halat umroy daki dekot jong ka association kalongkum kajung persya berjubah bahlor kajung khang ki kali Meghalaya bandrung sya Assam badon katuk ni ki kali Meghalaya ki blasyak thombor bercapan pakian Habakran sekilat pathai khobor Presiden ke AKMTTA uba Ricaldinus Doling rengkar bot advisor uba John Nonglan kilaong bagajing bat iki kali Assam kadi kajing persya jong kaseng berkajing dawa ban yo jing ada kebabiang yaki kali Meghalaya ki balej sajala Assam kilaong bomla ban susngap jar habaki kali Meghalaya ki syak pentut bersya penjulur hajala Assam kumta ka association kalashim ya kani kasin jam ban penpau ya kajing bom sngya ha ban penbor ki bor badai pen bakenchim khia halor kani ke benta Katkum kajing tu jong kam ke AKMTTA kajing khang kadai baik iki kali ki badan yo registration number jong ke jala Assam kentup iki kali shimat bat ki kali Torres Henry ki kali ki bakit iki marbam kali kit nongpang barki kali na ki wei ki jala kim syam la pentun Ya. Kepada tuntong ni kita ibig sedang nanti nak bawa Assam untuk play pok ni. News punen kedon ke voice message ke pakila pergiam pan fight kali ML dalam taksi tuan citi kita tentu hi kalau aja kelapa kali ML kedon ba buat kali ML tourist taxi bat kali private tu wat adu kali jong magistrate dan ni ki ML jiru tu no jong kulen nak megani aru kim syai nanti untuk mapi untuk hi kalau nakalian jong ipat tu tengi ang nak nakalian jong indan ni batkan ya kecil yang kilak kau sedang ni masih sedang kalau kami ipat kali kan ya bat kali gilungi mentaka di bet nambah kemangala au menne dai berkilak sedang nang hina po Assam na po border nang ki tingi ru ngimban si kum kinong nya kali kemai na ka jela Meghalaya ne na po Shillong bai ni hapannya le kumju kumbaki gile ni yang ni ki perdok paslam jini di balik kemai sti na po jero ba hi kila pempai tingi ru menta ngiyang nang po dam sai kumbaki menta ni hapaman si bai be la ni ban numsya bandung sapo social dan nak Lalu hadu menu kat ni kepor siok kan kuwi kesumpah menan step ya keren kita bilang okey kidai hi gitu kina ngilam jo turistik si mungkin apa Thai ana apa Assam kiba peni iya bat ikili bara Shillong di balik citi ni ada ki nakaleng jungi yang baik ada pikwa banginya pekut no ka jing kamai tang apa borda tingi ngilam ki bakloi ban nakaleng jungi ngin sum Thai lesi kan dan yang kan dibeli kecil dapat kali nama kecil nak stang tingiru kumlo ban stang dari bat kut idan hadu amno pi ek pingun teng ini kam ya kali tingin empat lah nama lada kecil nanti kidang ye biteng ngiru ngi biteng balada kit nanti kila sange ngiru ngi sange himato ba kajinya ya rally kali juga kiasi minden bertah lah te ba kiti kina po Assam panai ki penjulor ka kali turis taksi juni alai kali gila penjulor bat kajing berngam kalau ada ladu ngin jermit kidon ki message ki wat kin khang be po jorbat ngte teka pelong ingi do bagin wan hakali jaka pada maki nang gila khang kila dep khang naga kila le ki badon kamdai kata ka banong pi ban le dan kila sulong le dan bor ge pelongi bar ko ikin lumlang hani ki prare bar baro bagi le kunjung hai kani yang uti kamdai ka sin do ban kong bakile nang kena borda nani kinong yelam ki agency repair nang mo ni yang tinggi kamdan nakalian yang nya kali kamai tu nakala indan kan ngu jingi ki dei tang nang tai ti benta baki la stang nang ti ni mansi ban habawan be kelai kali Assam di boru sopo Shillong bangin be kelana ni program sai le si mentasi kan dei na dam sai ya le si la ingin stang senang nang tina po jarbat male bagi kata kadega strong message ka bangin ai ki ti jarbal Assam mesti bat ke sarkar Meghalaya ke ek bari bane kani ka
ngapi ni kapol ngai iba akan yang kesoka tempat don menu berubatkan alor kali kita bisa le ni sapan ben jongki nongnya kali kamai ni kibrio kali simet ibare cepot jela asam mani sundawai ni jingdon kam cuki nak kali yang government empat don goi minister kali iban pen den kumbak nai i kislan badap dibangi ibu gijeki tangak kitok ke sorkar keladon ke ban pressure yang kinongnya kali kamai mo kajela ni banong ba ngingin sange no ile tahan ri menta nak kali yang ke kat bangayo bon mem step kali yang kulit tu bangayo bon ba nak kali yang komen pak don ni kijing ban pha masih cik polis po asam ni saka sorkar sam banong ban don kijing da ya ki kali ml jui ki bali citi kali simet dan kali ml jui kali tu adu menta pak don dengan sukumat tu ikong batang ni hang bandon menta kini ki magistrate ki DSP nadu jogri boy nadu kini plate usi nang nadam ni don kijing trailang kata ka basutunat pun sunat ki nang nyak kali kamai memang ni don kijing kan sutu apren joki ba minum don kan nur kali yang jui ki nang nyak kali kamai ban pemi ke ori oral ni kadon ki jukuma hak ni jakai apa ya deh bakal dia kombat beri orientasi ini yang kalau ini pendek kino kali pada di komersial di market di marba mati di market di mati yang tersam ni dalam pendek dari mentang iyo itu video iyo itu information nanti nak jorobat kilabat buat adu yang kali itu kata punya slogan ni nama bangi cuma sedang mati menengi pelaki kali marba mati nanti mentang sedang dengan nak kalian juga niru ni lah stomi begini nak kamu kejumpa di implementasi kan Dewi ya baru kali bona asam Mutasi ni bab tentang kali AS dari AS macam kali atau nagalan sekian minit tak kilo kita butuhan sini kalau mengikut pendek kamu pergi kali AS kita bertutup kita bakit marbam bakit beriu tolong baru kiba kali AS kebumut kini keluar kapun ke private vehicle two wheeler itu libat ini buat kita bangkit marbam mati tempat truk itu lagi semua Meghalaya Post.news